Allah dali inna Allah ande no Allah yudafi'u o dunya o defanday anil ladina gayben amanu gomdim Allah defanday gomdimbe ben tum Allah waden gomdimbe siko gonga ko a gomdin do Allah dandete boni aybe maada ben o accidatama e mabbe inna Allah ande no Allah la yuhibbu ida kullu khawanin dey kadi kala hewdo jamfa ka fawrin yeddudo hara jamfotodo Allah subhanahu wa ta'ala on falaka mo kefero Allah falaka mo udina yananama lilladina wonande be yuqataluna benu haba yuqataluna haɓaɓe yananama ɓe haɓaɓe ɓe yananama honɗum nde ɓe yottoto mbiyannam saabu kamɓe zulimuɓe to ñaama wa inna allaha no Allah ala nasirim e dow wallugol ɓe ha ɓe foola ayɓe maɓɓe ɓella kadirun ko wawɗo o andi ka fuɗɗorde islam tawi julɗo on si kefeero yennimo no harmi nde o yotto si o bantike mo no harmi nde o yotto yeyno haaɓa Allah subahana taala yii julɓe ɓen kamɓe kadi ɓe fuɗɗi dolnude seeɗa ɓe heeɓi madina ɓe woni madina ɓe heeɓi siége ɓe waɗi gouvernement Allah yanani ɓe joni dey wona farilla e maɓɓe dey joni yoɓe heɓo kono do kala waɗaɗo goɗɗum yetti hara ila ɗo o mara bakkatu wandi Allah subahana taala ko seeɗa seeɗa o fardirta hunde noon si o addoy aya on ka bagara to ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum alqital wa huwa kurhun lakum al aya ha ka aya on hatti ɗon alladina ɓen ukhriju yaltinaɓe min diyarihim ɓe ittaka galleli maɓɓe bi gayri haqqin ko aldaygo garaɗaɓe makka illa an yaqulu sona fi tun hiɓe wi rabbuna allahu ko Allah jeemi musidɓe julɓe ɗum ɗo ko mande andugol kala gollitirɗo qur'anare Allah nden e sunna nelaɗo makko on o heɓay ayɓe si tawi a heɓali ayɓe anda a gollitiral qur'an e sunna sa gollitiri qur'an e sunna tun a heɓay ayɓe wiɓe falakama wiɓe tefata fima wiɓe raɗotoma ɗo a yaltay ɗo en tant que yimɓe ɓen no hittini fima no welti andu hiɗa jokki ko welataɓe kon woni a jokkay ko welata Allah kon tun tawata ɗum no mettaɓe on say kisan on alay walawla dafullahi nnasa sonano ko Allah defandirayno kon yimɓe ɓen ko duñirayno kon yimɓe ɓen mbaɗon yoga e maɓɓe ɓe mbaɗon saabu yoga la huddimat munceteno sawami'u juulirɗe alyahud wa biya'un e juulirɗe annasara wa salawatun e juulirɗe julɓe ɓen o masajude e juulirɗe yudkaru ɗe jantete fiha e nder muɗum ismullahi inɗe Allah ɗen katiran ko ɗuuɗi kono ko Allah subhanahu wa ta'ala defandirta yoga kenengo ko moƴƴuɓe ɓen o darata o darnata o wurta ha ɓe haɗa bone on kenengo kadi ko bomɓe tigi o wurtata yoɓen defandu moƴƴuɓe ɓen yoɓen defandu itta bone on misal nde dangodirno ɗen ɗo e militaire jo laaminoɓe en on ɗo lande 1009 kaw moɓidir jama on wari ɓe ɗo ka stade ɗon andi ko heferaɓe tigi France e berdan kuchinere ko ɓen darino inni kañum embargui kañum militaire ɓe meɗen ɓen ɗo arme inni ko ɓe waɗi kon hana hawra on andi ɗon ko heferaɓe ɓen tigiri o wurti defandi julɓe ɓen ɗum ko gikku Allah subhanahu wa ta'ala an jukku tun ko yamirma kon si bone fokkitanima kenen go ko julɗo immoto kono itta bone on kenen go kadi ko kefere o yilata kono itta bone on ɗum ko golle makko so nano ko defandirayno ko yimɓe ɓen yoga maɓɓe yoga mi mana alegoy ko fanda arayno legoy anna o lancinoke lannino wala yansuranna allahu wallahi Allah wallahi man yansuruhu on wallomo kala walluɗo Allah ko woni wallugol Allah a tawata Allah ko pendi mana ko kala walluɗo daraniɗo hino janna nde qur'anare hino waajira nde qur'anare ma no dari hino janga nde qur'anare wallirɗo on financement ko o ñaama wallirɗo mo financement ko o ɓorno wallirɗo mo financement no jangira tawi juulirde ka darnete wallitinde nde darna nde gasi tawi ka l'école darnete walliti l'école o darna o gasi ko woni walluɗo Allah hara awa kadi Allah wallaymo inna allaha no Allah lagawiyun ko dolluɗo azizun ko tedduɗo alladina ɓen in makkannamsi min honniɓe min ñiiɓinaniɓe fil ardi ka leydi aqamu salata ɓe ñiiɓa e julde nden wataw zakata ɓe tawi zakka jawle maɓɓe ɗen wa amaruɓe yamiray bil ma'rufi ko moƴƴi wona hoɓe haɗayani munkari ko aña walillahi ko Allah wodani aqibatul umuri battane fiya kuji ɗin wa yihu kadde bo kasi ɓe fennima fakad kaddabat gom ɗi fennanoma gablahum qadiɓe qawmu nuhin gom ɗi fennino gablahum qadiɓe qawmu nuhin wa adun wa samudu wa qawmu ibrahima wa qawmu lut wa sahabu madyana ɓe ɗum fof fennino annabaɓe muɗum ɓen andu na ɓeɗo fuɗɗori fennude na an kadi fuɗɗa fennede wa kuddiba Musa kadi fennanoma kono an fen ɓe fennuɓe ko honno mi warri ɓe fa amulaytu mi nettinanno lil kafirina heferaɓe tumma akattum retti min nangi ɓe fa kayfa kana konno latorno nakiri lette ande musuno e maɓɓe ɓe lettino ɓe halkino fa kayin heewi min ɗariyatin immorde e caye ahlaknaha ɗemen halki wayatay cayeɗen zalimatum koɗi tuñuɗe fa yatay kanje cayɗen hawiyatun hiɗe fukki hiɗe yani ala urushi e hoore ko e majji o wa biirin e kolonji ɗuɗuɗi muattalatin ɓurɗuɗi tawɗi ala ko ƴoga e majji ƴogoɓe e majji warama
wa qatrin e kuɓeje machidin mahaɗe tiiɗina. donc an kadi ya akhi ko ayyo musidɗo julɗo ko ayyo nene gotojo an kadi Allah subhanahu wa taala hiɗa andi a bonni tuubu ruttoɗa ɗo yo Allah subhanahu wa taala addude lette o halkama o ittama e nder galle maɗen o halkama o ittama e nder pompiji maɗen o halkama o ittama e nder kolonji ma ɗi asanɗa hoorema e kuruji ɗi mahanɗa hoorema e village ma ɗi mahuɗa. hiɗa andi hari a zinay, hiɗa andi hari a wujjay, hiɗa andi hari a kansay, hiɗa andi a ñaamay ko harmi. Allah subhanahu wa taala nettinanima o waralima on say mo wawnoma warde on say haray hande kadi tuubobo yegasata o nettinanima o waralima on say jikke ya tuubu ruttoɗa an kadi musidɗo julɗo mi torikema mi jeejima. afalam yasiru ɓe yahali fil ardi ka leydi ɓe tasko fatakuna lahum latanoɓe ɓulubun ɓerɗe yaqiluna biya hara ɓe haqqilira e ɗen ɗon ɓerɗe aw azanun ma ɗum noppi yasmauna biha hara ɓe nanira e ɗin ɗon gonga kan ɓe no mari noppi ko ɓe nanira gonga, ɓe no mari gite ko ɓe yiɗa gonga. kono ɓe yata ka wajuji waɗete, ɓe yata ka darsu waɗete ka téléji maɓɓe, ka téléphone ji maɓɓe, ka radio ji maɓɓe ko musique nanata, wona qur'an, wona bayana. andi ɓeɗo alano nanira gonga, alano yiɗira gonga. ɓeɗo woni bumɓe fa innaha buman ko ɓe wumi kon la ta'amal absaru, wona buman gite ɗen, wona gite ɗen ɗo ɗeɗo wumi, ɗeɗo wuma hiɓe suti hiɓe yiide, walakin skoni ta'amal qulubu ko bunɗan ɓerɗe, ko bunɗan gite wonɗe ka ɓerɗe allati ɗen fi suduri wonɗe ɗen ka nder ɓerɗe. musidɓe julɓe goɗɗo gite makko yaasije wonɗe ɗen ka hoore wumude ko ɗum ɓuri moƴƴude di gite wonɗe ɗen ka nder ɓernde wumude. sabu gite wonɗe ɗen ka nder ɓernde ko ɗen yiyata goonga, noppi ɗin ka nder ɓernde ko ɗin nanata goonga, haqqille ɗen ka nder ɓernde ko ɗen waajitoto. amma ɗe gite ga ko yiyata ko weeli foti aduna, ɗi noppi ka hoore ko ɗi yiyata ko ɗi nanata ko weeli foti aduna. donc Allah subhanahu wa taala dandu en wonugol wumuɗo dendanangal façon wumanɗi ɗin e torki Allah. wa yastajilunaka ɓe no hawjinirane bil adabi lette ɗen walan yukhlifa Allahu Allah lundota ko aadahu fodore makko nden. haalamɓe ɗum ko leyɓi o lette ɗen no arde. wa inna yawman andu no ñallol inda rabbika ka joomima ka alfi sanatin ɗum no waywa duuɓi wulure mimma tawduna ko konto ton. ande ñallal gotal lahara musidɓe julɓe no fota duuɓi wulure 1000 ans, duuɓi wulure ka aduna ɗo, na balɗe wulure dey mi wi'i, duuɓi wulure ka aduna ɗo ko ɗum woni ñallal gotal lahara. wona min Abdoullahi kala kadi wowli dey ko aya qur'an mi janggani o mi firi. wa ka ayin heewi min qariyatin immorde e caye am laytu laha mi nettinani ɗe, mi warali ɗe, mi halkali ɗe. ɗum woni wan sifa enen lagine. waya kono tawi saren ɓen zalimatun konde tuuñude ɓe shirkay, ɓe etay ɓe ɗuyta kamɓe worɓe ɓen ɓe jamfoto, ɓe zinay, ɓe fenay, ɓe huɗoto penale, ɓe seeditoto penade. kamɓe rewɓe ɓen ɓe wujjay moodi maɓɓe, ɓe sansay ɓalli maɓɓe ɗin, ɓe tokkay peɗa, ɓe tokkay mèche. ɗum ɗo fof ko façon tooñe. kono mi acci ɓe ɗon mi warali ɓe jikkisi ɓe tuubay, ɓe ronki tuubude, ɗum ma kasto ha refti mi nangi ɓe. ko andi ngol en enen lagina yo en tuubu ruttoɗen ɗo yo en nangu en enen kadi. hiso yii mo nettinani en wona wasi o wata en nangude ko yurmegol en jikkisi en tuubay. wa ilayya al masir kaka an woni ruttorde nden. no wawma wolande waɗugol bakkatu, toñugol, waɗugol ko boni, ɗum no boni kono no woodi ko ɓuri ɗum bonde. ko ɓuri ɗum bonde ko jooɗagol e bone on ronka tuubude rutto. sa waɗi bone on ko tiiɗi wo ko o mawni wo, sa tuubi a ruttiki Allah jaɓay. bone mo waɗɗa on tuubu ruttoɗa, ɗuɗɗina juulugol naafila, ɗuɗɗina horugol naafila, ɗuɗɗina jantagol inde Allah, ɗuɗɗina ittugol sadaka. andita no woodi kawtalɓe ma e musidɓe ma ɓe wonduɗa hiɗa ɓuri ɓe margol yurminaɓe. ɗum ɗo wonay saabu yo Allah yaafama bakkatuji ɗin. wi on say bakkatuji ɗi marnoɗa ɗin ɗi wonta e avantage, saabu Allah wattay ɗi fof moƴƴe. ɗin zinaji ɗi wannoɗa, penade ko wannoɗa, beere ko yarnoɗa, Allah wattay ɗum ɗon fof muɗum baraji. kono mo bonni bonnere nden ko nde fanɗi o jooɗodi e mayre ɗon o tubal, ko ɗum ɗon ɓuri bonde. ko ɗum waɗi sa Abdoullah ibn Abbas kanko o wi la kabirata ma istighfarin wala sakhirata ma israrin. bakkatu jano ala wondude tubugo rutto, ko janɗi wo o yaafete. bakkatu to so kon kadi ala wondude dumagol e makkum, par ce que ko kon fanɗi o ɗon haray kon yonay. olu ya ayuhan nas, kono yo yimɓe, innama nande no milla kona nder nadirum kom wajotoɗon mo bin feññina. falladina amanu ɓen gomɗimɓe o amilu salihati ɓe golli gollili moƴƴi lahum no waɗani ɓe mahfiratun yaafiya wa risqun e arsike karimun tedduɗo labaɗo. walladina ɓen sa aw yahuɓe fi ayatina e ayaji amen ɗen mo ajisina, hiɓe ronkina men, hiɓe yedda men,
ulaika ɓen ɗon ashabul jahim ko ɓen yimɓe jahim ɓen wama arsalna nen ne laali noon min qablika ko aditima min rasulin immorde ne laaɗo wala nabiyin wona nabajo illa ida tamanna si wona so jangi alɗa cheytanu cheytane feroto fi umniyati e nder jangi makko on ko boni naninira ɓe yimɓe ɓen no duwa kanamireede kono fa yansahullahu allah monta e ma yurɗi cheytanu konko cheytane feri o monta ɗum ɗon few o tabintinana ɓe gonga kan tumma yuhkimullahu retti allah hino ñaawira ayati ayaji makko ɗen walla wala alimun ko anda hakim ko ñeñuɗo e ñawre makko nden e sababu nusul oɗo aya kadi ɗon andi ka suratu najmi leyto allah subahana taala on daali afara'ayta allata wal uzza wa manata thalithata al ukhra ɗon andi ko noon aya on ardi ka suratu najmi ka jon noon nelaɗo no jooɗi hakkunde sahabaji muɗum ɓen ɓe jangi o aya ha ka ɓe to wa manata thalithata al ukhra iblisa tokki ɗon wonde ɗi ko tedduɗi ko mawnuɗi ko duwaɗi rewede ça fait on yaali laata e uzza e manata ko tedduɗi ko duwaɗi rewede ko duwaɗi hittinede fi mum tawi noon ne laaɗo kañum wattali ko duwaɗi rewede ko duwaɗi teddinede fi mum ɗum ɗon ko iblisa tokki hande kadi ne laaɗo ande muskila waɗi saabu naafiqi ɓen e heferaɓe ɓen fof e rewoɓe laata uzza ɓe welti moosi manti ne laaɗo ɓatti ne laaɗo iyo Muhammadu fuɗɗi heɓude hakkille o fuɗɗi andude ko wowle seydna Umar en seydna Aboubacry en ɓe fof muɗum moni suni maapi jiɓi andude kon wat nelaɗo maki ko onno woniri ko ɗum ɗum waɗi ɓe sifi nelaɗo maki min mi janngali ɗum de ɓe fof ɓe wi pellette men nani hiɗa jannga ɗum nelaɗo maki min mi janngali min komi hatti afaraytum lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra min ko ɗon mi hatti on say noon Allah jeppini o aya ka suratu hajji dow ga andigol nelaɗo ko gonga o heeɓi difficulté kono na kanko wuuli andigol noon nelaɗo na e makko fuɗɗi ko woni ko e makko hattata ɓay annabajo go ala ɓawo makko donc annabaɓe feƴƴuno ɓen fof ɓe ɓi sifa o difficulté ɓe janggay hunde duwande ha gasa iblise ara tokka ɗon ko faala tokkude ɓeydita ande kadi noon Allah subahana taala monta ko duwaka nanede konko tawata ko iblise ɓeyditi kon ko Allah waɗirta ɗum waliyalama alladina afwan kanko Allah subahana taala ko waɗirta ɗum liyajala ko fiyo waɗ ma yulqi cheytan konko cheytane feri fitnatan fitina lilladina wonande ɓen fi gulubi ɓe woni e nder ɓerɗemu mardum ñawnafi ƴaako fiyo ɓe heeɓi koɓe dallinora ɓe na yo hay qur'an manti komin jukki kon tawa ko yarrabuye walqaciyati qulubum e ɓen ɓe ɓerɗe muɗum yoori wa inna zalimin ande no toñoɓe nafi shiqaqin ɓe woni e nder lurral bayidin woɗɗitingal e gonga meɗen waɗira ɗum fi hon ɗum kadi waliyalama alladina utul ilma fiyo jomiraɓe ganda ɓen andu annahu no qur'an alhaqqo ko nde gonga ko min rabbika immorde ka jomima fa yuminu bihi ɓe gomɗinande fa tuhbita lahu yankinanode qulubuhum ɓerɗe maɓɓe ɗen ɓe mana ɓerɗe maɓɓe ɗe wona yankinanide qur'an ko ɗum waɗi simin waɗiri ɗum fa tahlasa lahu ɓerɗe maɓɓe ɗen laɓɓina qur'anare nde yankinano Allah subhanahu wa taala ko ɗum men waɗiri ɗum wa inna allah ande no Allah la haadi alladina wallahi o fewna ɓen amanu gomɗinɓe ila siratin faade lawol mustaqimin fewgol Allah waɗen gomɗinɓe wala yazalu alladina seerataɓen kafaru yedduɓe fi miryatin heɓe nder sikkitare minhu fi qur'an hatta ta'tiyahum as-sa'atu ha darngal ngal araɓe baktatan e juhaye aw ya'tihum ma araɓe adabu yawmin lette e ñalande aqimin fiɗinde ɗimana tawde lette muɗum iwata al mulku laamu ngun yawmaydin nden ñande lillahi ko Allah jeeyi hande Allah no acci Obama no laamoriɗa Hoshintawo no laamoriɗa Sarkozy no laamoriɗa enen kadi omo men ɗo no laamoriɗa amma ñande darngal ko kanko Allah tun woodi chef secteur ala chef carré ala yahkumo ñaaway baynama hakkunde maɓɓe lurre wonɗe ɗen kadna ɗo no wujjidira no finidira e hoore mum ino kansidira Allah subahana taala ñaaway hakkunde maɓɓe Allah waɗen hettoɓe gonga nden ñande alladina amanu ɓen gomni ɓe o amilu solati ɓe golli gollili moƴƴi fi jannati nayi ɓe wona e nder aljannaji nema walladina kafaru ɓen kadi yeddunoɓe o kaddabu ɓe fenni be ayatina e jamen ɗen fo ulayka ko ɓen ɗon kadi lahum nawden ɓe adabu lette muhinun hoynede ɓe walladina ɓen hajaru tinniɓe feruɓe fi sabilillahi fi ɓantugo lawa dina Allah kan summa ɓutilu retti ɓe wara e nder haɓugol jihade ndin ɓe wara e nder mum aw matuma ɓe mayani hoore maɓɓe fo e mum la yarsuqannahumullahu Allah arsikayɓe risikan hasanan arsike labaɗo ɗum woni nadegol aljanna e jonnegol rewɓe hurul ayniɓe wa inna allah nden Allah huwa khayru rasikina kanko ni moƴƴo arsike o mi torki Allah yo Allah arsike en arsike makko moƴƴuɗo on ko lellanta en lannanta en adana e lahara Allah risin en la yudkhilannahum wallahi kanko Allah o naadaɓe mudhalan e naada e naatirgal yardawnahu ngal ɓe wela ngal ɓe weltori ɗum woni natugol ko aljanna
wa inna allaha no allah la alimun wallahi ko anduɗo halimun ko muññiɗo dalika ko waɗi ɗum oman agaba kala lettuɗo goɗɗo bi misli ma ogiba bi hara ko embere ko o letta kon o yetti kala yettiɗo hoyre ko yenna o fawali kala bantiɗo bantongo banta o fawali summa bukiya aleyh retti bewa e hoore makko ɓe mana on bewnoɗo e hoore makko feni hoore makko ma bantimo o yetti on yilti bewi e hoore makko kadi waɗi on bewaɗo e hoore mum laabiɗi ɗon allah ƴetti garanti la yansurannahu llah wonde wallahi allah wallahi mo he a musidɓe a julɓe nene gotoɓe an guine en ɓe paamelan a hewti ka allah walla en saabu bewama e hoore me en bewama e hoore men bewama e hoore men allah le ko laabi ɗiɗi pette woni ko maaki woni ko daali woni ko holliti en ɗo kala on bewaɗo e hoore mum o yetti embere ko waɗa kon ma hay o ronki yettade retti bewita e hoore makko ɗimmu allah daali o ƴetti garanti o wallahi mo enen noon ko bewa kon e hoore men ila 1958 lagine ɗo ko bewa kon e hoore men heeɓi ɗo ɗum ɓuuri hay laabi 50 allah ƴetti garanti o walla en allah e ballal ngal taw en e fewndoma en inna allaha nden allah la afuwun ko yaftoɗo gafurun ko hafranowo dalika ko waɗi ɗum mbiyanna allaha no allah yuuliju layla mo naada jemma finnahari e ñallal ngal o yuuliju nahara emo naada kadi ñallal ngal fillayla e jemma o wa anna allaha e wonde no allah samiun ko nanowo basirun ko yi'owo en yewtino tafsir dow ila ka suratu ali imrana ko honɗum woni naadugol jemma e ñalorma ko naadugol ñalorma e jemma kala tawnoɓe jentake tan yoɓe noddu ka numéro ji mi expliquena ɓe en watade explication on nokkeli ɗi ma nokkeli tati ma ɗum tafsir on juuta e musidɓe julɓe haray kala ko on faamali ma kala tafsir mo faala ɗon yaññade noddelan ka numéro ji 67 60 53 09 68 60 53 09 même numéro sotelgui même numéro intercel kala ko humpa ɗon noddela inchallahu mi yaññana on e mbede komi wawi kon haray kadi kasetiji ɗin no heeɓo kañum e carte mémoire je ɗen e cd je mum ko cheikh mouhammadou julde baña diallo on hino golla no udditi place route niger ka madame centre madame mbayi ka premier étage boutique on ko numéro 9 kañum cheikh mouhammadou julde diallo ko kankon ko financani e ngal gollal so yeehi on wawa mo heɓirde ɗon carte mémoire je ɗe inchallah kankadi numéro makko on wawi ƴettude 68 08 87 07 ma 67 29 62 52 inchallah en wawa humpitade ɗon dalika ko waɗi no mbiyatno allah saabu no allah huwa alhaqu kanko ni gonga wa annama yadu'una e wonde ɗiɗi ɓeni rewde min duni ko hewta allah huwa albatilu ɗin ko mere karamo ko batini ko fenande yo musidɓe angine yemɓe mbile ko fenande kala ko shirka kala ko rewarana allah ko fenande wa anna allah no allah huwa al aliyu kankon tuɗo kabir kankon mawɗo alam tara yaal anna allaha no allah anzala o jeppini mina samawati kasama ma an ndiyan fa tusbihu l ardu leydi ndin wonta muhdarratan heccuɗundi inna allaha no allah latifun ko newiɗo kabirun ko humpitiɗo law kanko dani ma fi samati bihi kon konka kammuli wa ma fi l ardi kon konka leydi wa inna allaha no allah law huwa alganiyu kanko ni galo alhamidu yettiniɗo alam tara yaal anna allaha no allah sahara lakum o ɗeltani on ma fi l ardi kon konka leydi wal fulka e laaɗe ɗen tajiri hiɗe ila fil bahari ka nder hiɗe doga ka nder bahari be amiri e yamirore makko wa yumsiku sama mo jogiti o asaman taga alal arde fi o taw yan ka hoore leydi illa bidinni sona e dunga e makko kayɗum sikkude so asama jogitano ko arayno o jogitike o yanino e hoore men neeɓi o asama no joga en ala addanede facture joddi ɗum kadi leko ko duwa yoɓede inna allaha nden allah binnasi e yimɓeɓe lara ufun ko hinnotoɗoɓe ta himno yurmeteɗoɓe kowoni hinnagol ko yoɓayɓe ha o gayno yilto ɓeydanaɓe o holladi kanko allah no hayakum wurno ɗon summa yimita ko rekti o waray on summa yehoyikum rekti o wurnay on hande hiɗon ma wuuri janggo on mayay hay ko en maynoɓe goto kala ka nder reedu nene makko adi o jibinede adi o reedede taw hari ko o mayɗo mbimana enen ɗo fof hari ko en mayɓe wurnita ɗen on hikka wuruɗen ɗo wota ɗan gurdam aduna torompu en ko en mayoɓe kadi wuri wona ko woɗɗi mi torki allah yo malore men nden atto ladial meɗen ngal innal insana ande no neɗɗo ola kafurun ko dulluɗo ko neeɓi sellude si o nawni onay taƴiɗo o wawa si ha hande men meeɗali mo sellinde ko neeɓi welnude ko neeɓi marsinde si o yeehi yo heɓal permis client onay taƴiɗo inna ha hande men marsina naalimo watake noon le kulli ummatin woɗani kala mofte jaalnamen waɗaniɗe man sakan laawol hajjum hum kamɓe naasikuhu ngol ɓe rewata ɓe hajja fala yunazi'unnaka
wata ɓe poɗodir e ma fil amri e fifiyakeɗen fotuno kala ko yamirɗa ɓe wi'a awa waɗo noddu ila rabbika faade ka jomma julɗo dey ko waɗowo bayana julɗo ko jamnowo julɗo ko wajotoɗo en yi annabi Yusufa no waɗi waaju ka nder kaso yi annabi Moussa no waɗi bayana ka teere mo nangodiri e ayɓe ɓen donc enen kadi wonen wajotoɓe onen waɗoɓe bayana ko honno wajorten ko honno jannirten en janngali wawata wonde ɓa aduna o weeti a wata moɓidirde yimɓe ɓen joni innaɓe gonga komi nanno mama soro an en no maaka gonga komi nanno alhaji kaari no wiya waaju martirta noon hande kadi ɗum feƴƴino ɗon darsu fa feƴƴini ɗon ko a janggay ayaji Allah ɗen e hadisaji nelaɗon addanaɓe innaka no an la ala huɗan awni e dow pewal mustaqim fewgol o in jadaluka si ɓe wenjima faqul wi allahu ko Allah alamu ɓuuri andade bima tamaluna kon ɗon gollude kon allah yahkumu o ñawoye baynakum hakkude mo yawmal qiyamati ñande dargel fima kuntum fi konko laati ɗon fihi muɗum tahtalifuna heɗon lutodira alam taalam e anda anna allaha no Allah yalamu himo andi ma fi samati kala kon konko kammuli wal arde e ka leydi inna dalika ande no ɗum ɗo fop fi kitabin hino ka nder deftere inna dalika ande no ɗum ɗo fop alallahi ko Allah yasirun ko newani ɗum o mettanamo fi o yabuduna ɓe no rewa min dunillahi ko hewta Allah ma lam yunazzil bihi kanko Allah o jippinanali sultanan dalil wa ma laysa lam e konko ala nawi bihi e muɗum ilmum gandal wa ma lizalimina ala na toñoɓe min nasirin immorde wallo o tan wonu toñoɓe wa ida tutula alayhim si janggama e dow maɓɓe ayatuna ayaji amen bayyinatin ɓanginaɗe taarifo a anday fi wujuhi lladina e nder ɓerɗe ɓen kafaru yedduɓe almunkara añugol ngol aɗen kefeero aɗen naafigi si tawi woni o rewi ka darsu janggete ka bayana waɗete a anday ko añi ɗum kon ayiyay ka yeeso makko yeeso ngon no sansa ngo ɓawlamir yakaduna hara hiɓe faala hiɓe eɓɓa yastuna nde ɓe wippoto nde ɓe muncata billadina ɓen yattuluna wonɓe janngude alayhim e dow maɓɓe ayatina ayaji amen ɓe sa nani qur'an no jangge sa nani bayana no waɗe si tawi woni ɗum mettete ɗum andu ko mande Allah yiɗama anda Allah faalakama kayo musidɗan julɗo sa nani qur'an no jangge sa nani no juule sa nani bayana no waɗe tawi ɓerde ma nden weltoto wewla ɗum ko mande Allah hino yiɗuma ɓuliw afa unabbikum o waccami humpita on bi sharrin min dalikum ko ɓuuri on bonande ɗum ɗon annaru ko nge'iyite jahannama wa'adaha Allahu Allah fodingi alladina ɓen kafaru yedde ɓe wa bi'sal masiru ngen noon nge boniru torde ya ayuhan nas kono yo yimɓe duriba waɗama masalun misal fastami'u lahu jente misal ngal nani innal ladina ande no ɗin sanamuji tad'una ɗi wonɗo rewde min dunillahi ko hewta Allah lan yaqulu ɓuuɗi tagatadu baban hay cuungil ɗi wata tagude wala wijtama'u lahu hay siɗi moƴodiri tagugol cuungil ɗi wawata noɗi ko ɓuuri ɗum wan yaslubuhum dubabu hay si cuungil jattiɗi taw kanji sanamuji ɗin shay'an seeɗa e nebban ko ɗi wuja kon la yastanqiduhu ɗi wata jattutude ɗan nebban min ho immorde cuungil ngil ɓodi mo rewi ɗum ɗo haray o duufi haqqille makko ɗen o muuɗi haray woni njofo da'ufa talibu wal matlubu lo'i ɗaɓɓuɗo e ɗaɓɓiraɗo de mana lo'i neɗɗo rewɗo sanamu rewi sanamu lo'i sanamu wuru rewandu ɓeɗo fo lo'i ma ɗum lo'i cuungil ɗaɓɓirangil jattitegol hettaɗan nebban lo'i ndu sanamuru jattandu fo no selli ma gadarullaha ɓe mawninali Allah haqqa gadiri hino hana mawninirede noon seede on a yiyaali waɓutu juulugol no hewta ɓe jooɗo e haala a yiyaali ɓe heɓa moyen ko hajjire ɓe jooɗo ɓe négilisa ɓe ronka hajjoyde njelo e lagine ɗo tawata hajju fallinoke ɓe neeɓi ɓe jooɗi ɓe hajjoyaade njelo e lagine ɗo tawa ittugol zakka waɗɗinoke ɓe hiɓe jooɗi ɓe ala ittude zakka ɓe rewaali Allah no hana rewireede inna allaha no Allah la qawiyun ko donnuɗo azizun ko tedduɗo allahu Allah yastafihi mo suɓo min almalaikati immorde malaikaɓe rusulan nelaɓe wa min annasi immorde yimɓe ɓen kadi mo suɓo nelaɓe malaikaɓe nelaɓe suɓaɓe ɓen ka malaika ko jibril alayhi salatu wassalam inna allaha no Allah samin ko nano basirun ko yiwo nelaɓe suɓaɓe ɓen ka yimɓe ko ɓe temettato e sappo e tato ɓe ɓanginana ɗen fiimu yalam kanko Allah mo andi ma bayna aydihim kon kontiri yeeso maɓɓe o ma halfame kon kontiri ɓawa maɓɓe wa ila llahi ko faade ko Allah turja'ul umuru torde fiyakkuji ɗi ya ayyuha alladina kono ɓe amanu gonɓe irka u juule ruƴƴe wasjudu sujjon wa abudu rewo rabbakum joomum waf'alul hayra gollum ko moƴƴi golle ko moƴƴi la'allakum no gasa onon tuflihuna o malnoyte hara julde nden ko nde uddita nde moƴƴereji ko nde kala e nde boneji nelaɗo Allah sallah sallam maaki miɗo heɓayno satte ndeji mi salligo mi juula darɗe ɗi programme an on hoyanala wa jahidu tinne fillahi fi Allah haqqa jihadi no hana tinnorede noon haray noon hay goto wawɗo tinnorde Allah no hana tinnorede ala bi mana ko ya juulu
hula Allah rewa Allah no wawirɗa noon embere taɗa maɗa on Allah windete wasi a rewirimo no duwa rewirede noon huwajtabakum ko kanko Allah subhanahu wa taala woni ko suɓi on kanko Allah teɗo towɗon o suɓike on wama jaala alaykum o waɗali e hoore mon fiddini e nder ka dina min harajin immorde ɓitte nde wo kanko Allah subhanahu wa taala o waɗali saabu mo wawno sattinande en ka dina wona o sattiniranno ɗiya moftaluji aditiɗi waɗanalon ɓittere millata abikum jokke ka dina baba moɗon ibrahim kono waɗi si annabi ibrahima no wiye ɓen men huwa abou bachari e ko kanko ni baba meɗen mbi mana ka dina kanko annabi ibrahima alayhi salatu wassalam mi mana saabu ko o ñentinteɗo men ka dina islam jokke dina ka baba mon ibrahima rewiri Allah kan huwa sammakum e ko kanko Allah subhanahu wa taala woni ko wiyon on huwa ɗon nayon junnu to annabi ibrahima no ɓe addirani en ka tafsir huwa ko kanko Allah sammakum on ko wi on almuslimina julɓe min qabilum neeɓi ko adi nde qur'anare ɗo jippade e nder defte aditinoɗe ɗen ko kanko wi on almuslimin wa fi hada o wi on kadi julɓe e nder nde qur'anare ɗo liyakuna rasulu fi o nelaɗo Allah sallah sallam laato shahidan seedi toytoɗo alaykum e dow moɗon wonde ko on laaɓuɓe ko moƴƴuɓe wata kunu onon kadi laato ɗon shuhada seedi toytoɓe alannasi e dow ɓeya yimɓe feƴƴunoɓe aditi ɓen wonde annabaɓe maɓɓe ɓen yettinno e maɓɓe siɓe jaɓi o siɓe jaɓali o e kadi fa aqimu salata ñiiɓe e julde nden fa timmu salawat al khamsa bi wudu'iha wa ruku'iha wa sujudiha wa ma yajibu fiha min mawaqitiha timmine julɗe ɗen joyi waɓutuji farilla ɗin joyi timmineɗi saabu salligagol ha timma e ruku'uji muɗum ɗin e sujuduji muɗum ɗin andon wajibiji ɗin ka julde e sunnaji julde e farillaji julde andon kadi waɓutuji julde ɗin juulon ha moƴƴa musidɓe julde wallahi mo juuli tawi o anda farillaji julde e sunnaji julde e makruhatiji julde o anda farillaji salligi e sunnaji salligi hara julde makko nden ko batil hara julde nden ko batil ko ɓe wolinira nden gonga awa kadi waatu zakata itte zakka jawle mon ɗen wotan heɓu jawdi ronken ittude zakka on andi noon guine en ala itte zakka buy e maɓɓe tan wi fof leydi kala leydi sindi fof mayri ndi itti zakka jawle maɓɓe ɗe nehila no hana ittirede noon miskin heɓotako sabu hitande be hitande Allah jippinayi jawle e nder hoore kala leydi e nder kala leydi embere wonɓe ɗon ɓen ko duwa consumude kon o jippinayi carburant embere litre ko machine ji ɗin duwa sunude kon e misal kala hitande o jippinayi biredi ko duwa ƴakkede kon e nder hitande nden foppeyi kala o jippinanaymo maaro e ndiyan e bendanangal piiji e nebban e ñamako e basalle e coñci ko ɓornete o jippinayi dépense embere ko jama on duwata ñamude yona yokka e nder hitande nden ko woni o jonnata fof o ƴetta o quartier ɗa layle ko hendoto kon o jonna oɗa ade goto jarribagol mo darugol so distribué nayi hedditiɓe ɓen o jonna ɓe gueɓe maɓɓe ɗen ka o innayi kanko ko wakkilare makko e toore nene makko o heɓuri ko ɗum waɗi si Allah subahana taala hino waɗa ɗum seedon so daari Oumar bun Abdoul Aziz ɗon andi o lontino o laamino duuɓi ɗi juutali hay e seeɗa ɓa o lontike hakke ko o nunɗi o feewi jawle zakka ittano laaɓiri ɓay zakka on ittama hitande ittama duuɓi ɗiɗi ko duuɓi ɗiɗi tati wonno ko o lonti juutano e riwayaji goono ari wonde manna hay on duuɓi ɗiɗi timma ɓay sabu nde tawno fuu itti zakka on nihila hitande sakkitorde e nder ko o laami kon ɓay zakka on ittama o inni ƴette ɗum yahon jonnon kala miskinaɓe ɓe jinde nder leydi ndi fof ɓe ɓaal miskine o wi jonno e kala ñawliɗo mo wara koyoɓira ɓe jinde ɓe tawi heɓaki ñawliɗo ala koyoɓira o wi jinde daranollan kala célibataire julɗo mo jombali tawi ko angal haadi o jombanollanmo ka mbuuɗi zakka ɓayi mbuuɗi zakka ɗin patron marage ɓal e majji si wona gotel e geɓe ɗiɗi ɓe jindi ɗum kadi ɓe heɓali hay goto ko raɓɓiɗi kon tawi tampuɗo alaka hoore leydi e nder laamateri makko ni saabu ko nunɗi kon konnu o wi en fin o wi ƴetteɗi zakkaji sodanollan foññe e maaro yahan sankanollan ka hoore pelle colliɗi moɗa fiitadi wiwɗi weelano e tal laamu Oumar bun Abdoul Aziz